bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute mumeze bom please jewe nararushe no kwipresenta ngo Mr Tugesho mu nyarusaku biki nibiki nshaka dukwakwanye direct muri Mario bariko barashootinga mu ihuriro tiveko barashootinga Mario rero nshaka twinjire surprise direct murabe muri tournage ingene bavyifashe murabe ingene muri tournage biba bimeze aha bahita mu buhinyutse urumva wewe muntu dukurikirana uri ngaha mu Burundi wifuza kubona ingene bashootinga Mario ushaka kubakorera akanyamuji ni mu buhinyutsa ku kiraro urumva muri aya masite nyene muri izi nzira nyene niho basanzwe bashootingira reje mbashaka iki bashaka ndabagwemwo comme surprise rero ngabari hari basi ufatire ucumera nkumfatira amara turaga mu nyuma rero bashootingira ino yo uzosanga waracumutwe nakamanyi kumutima ukire mugabo kina mu mazi shaka ukire mugabo kina mu mazi cyamamare wewe izo njyankuge siho ndi bakunzi bakoresha umwanya media era bankwerekere uyu numudemu wande wa Dani wa Dani Paxe ntawo hari ntaraza urumva rero bakuze uku niko bavyimereye muri Mario uku niko abicare bwina Tasha nakacama mare hari uyu mudemu mbe witwa gute so Benia mama nde Mama Shalom uyu no mama ni mzazi mwe kamera faster ewa Amis jina lako nani Amis Kidumbe kazi yako nini kukamera sasiri kukamera cameraman wako mwanya bono kazi yake nini bino toba wadeo jina tukamvina muuliza jina lako nani Amis kazi yako nini wewe uko munera nyekoresha ewa huyu njo nani Goliath asio Goliath napiga swati iseni estime mambo vipi salamu natakoza asala nitwabimenye frame twende action kushukaga unakuja paka unatoka huko ava hiyo ngoma imetoka sasa wewe unashuka nyingine kila paka sikilize kwanza unatoka kule unashuka unashuka hapo unakuja polepole kwa mawazo unakuja paka ile bakosi ndio inaanza ukimaliza estimate tunamuona ile fast kama tundu pale hakuna piko estimate tunamuona sana ile kere hapo estimate tunamuona unataka kule chini unageuza mpaka pale anaisikia na anakuona anakwepa hapo mkono unakwepa ukishakwepa hapo unamwona ni estimate script utaipigia hapo utamwambia hivi mushikanje mwafashe akazogira icyaba na kimwe wese muzuba mubonye Daniel yaranyibwiriye yuko ari we amufise hakagira icyaba muzuba mubonye esti izi information we hauna nazo warufise wewe
kubona uvuye muri ruseze nguragiye mwamenye ko twafashe mu ngo twaramufashe amaze kubwira icyo unayina Yongeze nyine content monsieur. Amisi nishaona yenda atafati. Amisi sasa twende. Isha. Wapi? Bagwa. Bato tumena ko hakantu tenya kaje bafashe hariya. Canke ntiyata kamera. Ni ya kamera. Amisi Akojo. Yatire yo. Unase mwanamke kule. Akira yaona ya. Tofauti ni unene tu, vitu vingine ni twende. Waambie sisi. Aje umupira. Iya bari wowe. Na kimwe mo tugira Jordan. Kuko twebwe turi mukuri. Kandi ikinyoma nikizekera gitsinda ukuri. Ndakubwiza ukuri, twebwe duhagarikwa n'Imana. Soka ndakwereke, ndakumena uwo muntu. Anuba. Action. Ongea. Bewa kigobo gobo. Yabari wewe, yabari byembeni, yabari shema. Nacho mwotugira. Koto dushigwe n'Imana. Kandi kinyoma izigera gitsinda. Sisi pata moto live. Kwa sekonda tano. Piga robot tuone Amisi. Piga robot tuone. Ewo mama tende watacho. Mbona mukunda baragusega fulani. Biranyere. Nite gitabo. Yuko musoko nyabinya. Amanutse bisushukaga. Unakuja paka unatoka huku. Ava hiyo ni kwa ile sasa wewe unashuka nyingine kila paka. Omi. Sikilize kwanza. Unatoka kule, unashuka. Unashuka hapo. Unakuja polepole. Kwa mawazo. Unakuja. Paka. Ile paka kosi ndio inaanza sasa. Ukimaliza estimate tunamuona ile fast kama tundu pale. Hakuna. Piko. Estimate tunamuona sana ile kere hapo. Estimate tunamuona unatoka kule chini unageuza mpaka pale. Basi anaisikia na anakuona anakwepa. Anakwepa au mkono unakwepa. Ukishakwepa hapo unamuona ni estimate. Script utaipigia hapo. Utamwambia hivi. Mushikanje mwafashe. Akazogira icyaba na kimwe. Wese muzuba mubonye. Daniel yaranyibwiriye yuko ari we amufise. Hakagira icyaba muzuba mubonye. Esti, izi information we hauna. Nazo warufise wewe kubona uvuye muri ruseze nguragiye. Mwamenye ko twafashe mu ngo twaramufashe. Amaze kubwira icyo unayina Yongeze nyine content monsieur. Amisi nishaona yenda atafati. Amisi sasa twende. Isha. Wapi? Bagwa. Bato tumena ko hakantu tenya kaje bafashe hariya. Canke ntiyata kamera. Ni ya kamera. Amisi
Akojo. Yatire yo. Unase mwanamke kule. Wewe mwanamke siko na Mungu. Sasa hapa hiyo ndo mara kwa. Akira yaona ya. Tofauti ni unene tu. Vitu vingine ni Twende. Waambie sisi. Aje ukupira. Iya bari wowe. Piga robot tuone Hamisi. Piga robot tuone. Ewe mama tende batachira. Mbona mukunda barabasega. Kubiranyere Nite gitabo. Yuko musoko nyabinya. Nitwabimenye vrema. Twende. Action. Man. Yongeza ingine content monsieur. Hamisi nishaona yenda atafati. Hamisi sasa twende. Isha. Wapi? Bato tumena ko hakantu tenya kaja bafashe hariya. Sange ni ata kamera. Ni ya kamera. Hamisi. Piga robot tuone Hamisi. Piga robot tuone. Ewe mama tende batachira. Mbona mukunda barabasega. Kubiranyere Nite gitabo. Yuko musoko nyabinya. Anaisikia na anakuona. Anakwepa. Anakwepa hapo mkono unakwepa. Ukishakwepa hapo. Unamwona ni estimate. Script utaipigia hapo. Utamwambia hivi. Mushikanje mwafashi. Akazogira icyaba na kimwe. Mwese muzuba mubonye. Daniel yaranyibwiriye yuko ari we amufisi. Hakagira icyaha muzamukuru. Esti, izi information we hauna. Nazo wari ufisi wewe kubona uvuye muri rusezenguragiye. Mwamenye ko twafashe mukuru. Ngo twaramufashe. Amaze kubwira icyo unaina. Boys. Kuchumisho.